Pini thang ni phai kre phor ni adaba pora hut Singhason Hawar Bokolia Police Station ke parlo Hawar kimi taralangso English LP School pathu aklamalong Kalwar Kakonglong ke roajok inut ningkan troksia hoso apran kidamnang Labangso Kalwar School pathu aklamadung hedalong Highway Authority mate 4-lane kasela matung Kalwar ajirding kuipen kibui aho kavia jok Kakonglong pen ki roajok adimalong amat inut apran damnang kokno Bangso honi ke pholoka uso men lake kalitang sarbolon rongpi artaningkan troksi taralangso English LP School along class KG2 angdengsi Charlie Bomlang apo men Rostom rongpi asarpia men nirmili teronpi bonda kopai kilang noajok school kidun pen class chingchia prang kijoya hut arai kido kardiklui Kalwar Kakonglong ke ropena joksi alangli apran damnang lo lapusona pora hut ronga saratum kachuning ripon bangso ahuni ke pho Ahemasora Panno Namat Highway Authority mate 4-lane kaselang bom abang pula pen team Karbianglong ke cari Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Long hangatum compensation kipi ponserak jia phanta kachuningri padopon pen lang sa bang school bang pen lapur konglong dun lam to keni dita na chede ke also bang achite ta vedelo lasi Hindi ko alam ta ningetik ko ini. Asomen ko. Sarbulon rongpi. Kelas ke? Kelas itu. Apa ke? Nikan troksi. Tino laso. Anchota kali Singhason local MEC Amar Singh tiso phansatami bangsolong RD kipidon pen aron ki pangche ponji phansatami kirap kipidon ji phan rongasar khonsing timong pen kachuningri padopon. Somaratum ladak Cui puprong si tegulong lah. Ama people uma buma oso dak tilong lah so karbat udak penang kolong pi. La so karbat ke la purwe non krong pia tumsi la dak kapang somkang. Kapang somkang dah la dak bat cunaya. Amat memang kolong nun pilo oso pat. Kasi oso bang ke pandam nang jui lo. Kasi la so pandam nang jui ya putha ke bang ke Kurwe tumta alang litum pan open season bang ke pi jun nang po la pen ke ali karbia tum ke huni kanti pinak lo pot kaso huni kanti kapa veye pan ke cham kan ti pan bang ke bi pa go ka kre kune ata khorcha na ko News report Karbinglong Live